بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد һәм ғайет намазына қағылған хөкімдерді һәм сүннеттерді қысқа ғана әйтергә булдык һәм ғайет битендә ул безнең диндән һәм ғайет намаздары ғайеттің хөкемдәре ғайет нисек үткәрелергә тиеш ниндәй рәвештә булырга тиеш әлхамдулилlah безнең динебездә бит инде тулыһынча бәян ителгән, аңлатылган. Һәм без был ғайеттә бит инде был ғайетте үткәрү безнең өчен гыйбадат. Һәм без ул ғайеткә карарга тиешбез, гыйбадатка караган күк. Аллаһ ризалыгы өчен шу ғайетте үткәреп, ғайет намазларын үтәп, ғайеттің юлларын үтәп һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан үрнәк алып, нисек, ягъни Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ғайет намазын үткәргән, без дә шулай итеп ғайет намазын укырга тиешбез. Ғайет көне нимәләр эшләгән, без дә шул ук байрамга бәйле эшләрде Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эшләгән күк эшләргә тиешбез. Һәм буның турында бит инде Аллаһу Тәгалә Qur'anda aytdi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Kim Аллаһ Тәгаләгә, ягъни кем Аллаһ менән очрашырга өмет итә һәм кыямәт ахират көнендә яхшы хәлдә булырга өмет итә һәм Аллаһты күп зикерләй, искә ала икән, уның өчен Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда иң яхшы, иң олы үрнәк бар. Һәм тулыһынча без Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан диндә өйрәнгән күк, был ғайет намазларын, ғайет хөкемдәрен без Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан бит инде өйрәнергә тиешбез. Һәм ғайет намазы бит инде һәрбер мусулман ир һәм катынга ваҗиб гамәл булып һанала. Ягъни ул ғайет намазына ирдә, катында намазга сыгырга тиештәр. Һәм буга дәлил булып Атия радиллаһу анха аша әйткән хадистә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Яхруджул аватиқу ва заватул худур أو العواتق ذوات الخدور والحيات وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحياد المصلى." Yani бұл хадистә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте бит инде, яшь кызлар һәм күреме булган катын кызлар мусулмандар менән бергә хәерле эшләрдә һәм дугалар кылуда ике ғайеттә лә катнашырга сыккандар һәм күреме булган катын кызлар инде намаз укыла торган ердән ситтә булһындар тине бит инде. Һәм бұл хадис Сахих Бухари, Сахих Муслим интиктарында килтерелә. Һәм шул ук ғайеткә кагылышлы хөкемдәрдән ғайет намазы башка намазлардан кайбер хөкемдәр дә аерыла бит инде. Һәм ғайет намазы бит инде тәкбиратул ихрам, ягъни тәүге тәкбир әйтеп намазга инә торган тәкбирдә әйткәндән һуң тагы Фатиха укыр алдынан 7 тәкбир әйтәһең. 7 тәкбир әйткәндән һуң Фатиха сураһын укыйң, шуннан сүннәт буенча бит инде Әл-А'ла сураһы укыла. Һәм шуннан беренче рәкъгат бөткәс, икенче рәкъгатка тәкбир әйтеп торгас, сәҗдәнән инде беренче рәкъгатның сәҗдәһеннән икенче рәкъгатка тәкбир әйтеп торгас, Фатиха сураһын укыр алдынан тагы 5 тапкыр тәкбир әйтелә. Шуннан һуң Фатиха сураһы укылгас, Әл-Ашия сураһы укыла. Һәм бұл сураларда уку шул ук сүннәттә килгән. Һәм тәкбирдәргә килгәндә инде Сунан Аби Дауд йыентыгында Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям фитр, ягъни ғайет һәм ураза һәм Корбан ғайете намазларында
тәүге рәкъәттә 7 тәкбир әйтерен тип һәм икенче рәкъәттә 5 тәкбир әйтерен тип Айша радиллаһу анха безгә буны yetkirdi. Һәм сүрәләр укуга килгәндә, Әл-А'ла сүрәһе 1-нче рәкъәттә, Әл-Ашия сүрәһе 2-нче рәкъәттә дип буны Сахих Муслим ентыгында 1452-нче хәдистә карый аласыз. Һәм гаит намазы 2 рәкъәттән тора. Һәм гаит намазының сөннәт, өйлә намазының сөннәтләре булган кебек, яки иртәнге намазның сөннәте булган кебек, уның менән бәйле сөннәт намазлары юк. Һәм онда бер хәдис бар инде, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям гаит намазын укып кайткас өйендә 2 рәкъәт укыган дигән хәбәрдар бар. Яни хәдис килтерелгән. Уны хуңгарак әйтербез. Һәм быныга был 2 яни был гаит намазы алдынан һәм хуңынан да башка намаз кылынманы турында Сахих Бухари ентыгында Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһум аша yetkirgan хәдистә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada gayeti günü 2 rakaatli namaz kıldı. Hem onun aldından da, yani ul namaz aldından da, ondan da başka namaz kılmanı diyen bu hadis keltirildi. Hem şuluk gayet namazının ayırmahından ul gayet namaz aldынан azanda qamat aytilmay. Şuluk as-salatul jami'a deb aytilmay. Yani qamatda bulmay, azanda bulmay, hem başka tağayin sözler de aytilmay. Hem şuluk gayet namazından hun gayet hutbahı ütkärle. Hem buga dalil bulup Sahih Muslim ентыгында Jabir radiyallahu anhu aytdı. Бұл 285 номерлы хадис. Әйтті: "Шахидту ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллама ас-салата яумал айди, фабада бис-салах qabla al-khutbati bighayri adhanin wala iqama." Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem менән гайет günündə buldum. Yani hem gayet namazında buldum. Namazdı hutbenen alda үтәне. Yani febeda bis salati qabla al khutba, yani namazı tövde үтәне, şundan hutba buldu. Hem namazı azanhız, qamathız gina uqınıtini. Hem şuluk бұл gayet gününe beyli işlerden Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazga, yani gayet namazına güsül alıp, sayınıp, sayqanıp sığır indi. Bunun turula Nafi' radiyallahu anhu yetkirdi. Anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Hem бұл hadiste Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kana yaghtasilu yawm al-fitr. Yani Abdullah ibn Umar gayet namazı оқыла тұрған урынға барыр алдынан гөсіл алып сығырын деп хәбәр ителді. Бұл хәбәрді Муатта китабында Имам Малик келтірді. 384 номермен шулық. Ирваул Алил китабында Шейхул Албани бұл хадисте сахихтине. Һәм шулық гайет күніне бәйлі болған işlerden gayetke musulman böhte kiyim, taza kiyim, yaxşı kiyim kiyip sığırga teyiş. Yani maturlanıp böhte kiyim menen kiyip sığırga teyiş. Hem bu yaxşı işlerden bitindi. Hem şuluk buga qagılgan hadislerden Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turahında Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu aytdı.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayet günü o'zining qizil ridahin keyirini tini. Hem bu hadis silsilatul ahadith as-sahiha yintig'inda 1279 nomer bilan keladi. Hem bu hasan hadis hem shuluq silsilatul sahiha yintig'inda yani şu silsilatul ahadith as-sahihalarında şu hasan hadis bulup keltirildi. Hem shuluq бұл ғайет намазына бәйлі іштерден Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ғайет намазына бір нисафиник қабып ашап сығырыны. Бұның туралы Анас радиаллаху анху айтты: «Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ла яғду яумал фитри хатта яккулат тамарат». Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nise finik aşamayınsa bir nise temir aşamayınsa gayet namazına sıkmat etip aytты. Bu Sahih Bukhari yintig'inda 953 hadis. Şuluq gayet namazında bitinde tekbirler aytır gerek. Allah'ты tekbirlep, ululap zikr hüzlerin aytır gerek. Hem bunun turula aytildi: "Kana yakhruju yawmal fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salah fa idha qada as-salah qata'a at-takbir." Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayet namazını sıkha namaz оқыла тұрған yerге барып еткенсе тәкбир әйтіріні, һәм намаз башланғансы тәкбир әйтіріні шулық, һәм намазын үтәп үтәйінді тәкбир әйтуін туқтат еріне тині. Һәм бұл шулық силсилатул ахадис әс-сахиха ентігінде 171 номер менен келді. Һәм тағы бұл ғайетке бәйлі іштерден Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқу орнына ияу барырыны. Bunun turulu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aytты: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakhruju ilal eidi mashiyan ve yerci'u mashiya." Yani Peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayetke yayav sığırını tini hem yayav gayetten qaytırını tini. Bu Sahih İbn Majah yintig'inda 1078 nomerli hadis. Hem şuluq gayetke beyli yolalardan indi. Gayet namazı asık orunda namaz ütelerge teyiş. Bunun turulu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aytты: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yagdu ilal musalla fi yawmil eid wal anazatu tuhmalu beyne yedeyhi fe iza balagal musalla نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به." Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem irteminen namaz oku uruna sığırını hem onun aldından hüngü tutup bargan kişi barını. Hem Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz oku yerine barıp ite ol hüngünü onun aldına yani yerge kadap koyuriniler. Yani sutra etip hem namazı ul hüngü ve hüngü tarafına yönelip okurine. Yani kıbla ayağına hüngü kadap koyurlarını hem şul hüngü ayağına karab Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazını üterini hem namaz oku urunu ışıklanırlık bir neme üstmegen asık urunda bulu sebepleti onun aldına şul hüngünü sutra etip koyulayın eti. Bu Sahih İbn Majah yintig'inda şuluq 1084 hadis. Hem şuluq gayet hutbahin tınlaw şuluq yaxşı iş. Hem Abdullah ibn Saib aytdı: "Hadartul eid hayda ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب dine. Tip aytdi hamında Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen tip aytdi Abdullah ibn Saib gayetda buldum dine hem ul bizning menen namaz okunu şunan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi ti qad qadayna salah yani namazı ütenek femen ahabba an yajlis lil hutbati falyajlis kimde kim hutba tыңларга tiley ultırhın hutbani tыңлап hem kimde kim namazdan hun kitem ti ikanti falyadhhab yani kithin tam bu sahih jami' as-sagir yintığında indi keltirildi 4376 номерлы hadis bulup hem şuluk sahabalar gayet gününde birbirihin birbirine kuruşhalar taqabballahu minna ve minkum tip aytirinler hem bunun turala Jubayr ibn Nufayr radiyallahu anhu aytdi kana ashabun nabiy sallallahu aleyhi ve sellem idza iltaqaw yawm al-eid yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna ve mink hem bunda aytila sahabilar Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabileri gayet gününde osraşalar, kuruşalar birbirine taqabbalallahu ve minna ve minkum yani Allah sizden de bizden de kabul etsin dip birbirine aytirinler tiniler. Bu Temammul Minna kitabında 354 nomer menen Şeyhul Albani keltirdi. Hem soluk bayağı ayttık bitinde gayet namazı aldından da adığından da başka namazlar ötelmey dip hem şuluk ayttık bitinde bar 2 rakatlı öýüne qaytqas Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okugan dip hem bu indi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu aşayt kelgen hadiste bunun turla aytila hem bunda kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli qabla al-eid şey'an fa idza raja'a ila manzilihi salla rak'atayn yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayet namaz aldından başka namaz okumayın eti. Hem öýüne qaytayın eti, manziline yani öýüne qayta 2 rakatlı namaz okuryn etip. Bu Sahih İbn Majah ýyntygynda 1076 hadis bulup keltirildi. Hem şuluk gayet gününde yaxşı işlerden yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayetke barha bir yoldan bargan qaytkanda indi gayet namazından başka yoldan ikinci yoldan qaytır bulgan. Hem bunun turla Jabir radiyallahu anhu yetkirdi kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem idza kana yawmul eid khalafat tariq yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gayet günü gayettan qaytkanda ti bargan yolundan başka yoldan qaytırın eti. Yani barganda bir yoldan qaytkanda ikinci yoldan qaytırın eti. Bu Sahih Bukhari ýyntygynda 986 nomerli hadis bulup kelgen. Hem bu kıska gına bu audiola bu tavuşlu hatta indi özüň birinçi özüme faydalı bolsun dip hem başka musulmanlarga da fayda bolsun dip Allah'tan horaýym hem Allah Teala bizden ordalarybızdy, ibadetlerimizi bizden kabul etsin hem tağla yaxşı işlerge kabul bola turgan gamellerge bizge Allah Teala yoldu yeňileytin dip horaýym. Subhanakallahumma ve bihamdika aşhadu en la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk.